Intin jong, masalah selamare, mare, cekit ungkit boleh. Oh iya bun, siap bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada nak jong. Mak beda kedua ruah. Tulakeng pemarai di nak masalah dari ibarin gue. Mak pasai pompole di nak kapi. Apa? Iya ada nak jong, cetuk matuk lah dia. Keng demak kena. Ya biasa sih, keng kontrol tisa. Seolah pelan kelebunan lepara. Sip jah, sip. Demi keamanan Tisa pertahankan ya, ya. Ya iya sih, pakun munjerian. Oh iya cong, kakan kaki udah demah, mata teman ngetela. Tahu dah maci, keng kiuru keluar. Keluar demah. Cak biasa na fereng kaki kapi. Ada ri lah sih. Abi talong bolongan minakana. Gila ketemuan Pak Cari keci. Dia nggak bahas klebun nah. Kalian bener demah cong, mata jelas. Aduh, lucu kok dari. Jangan Ci. Keng klebun ngurus ribarin tang kakarus atau karbi risal Ci. Jam tak kakek cong nyaku keng beda apa bingko. Enggak Ci, ada apa sih aman Ci. Keng kita mari masalah ribet gitu. Enggak maren lan. Imun daya sini kok terus saya. Itip salam kakan kok ya. Iya Ci, deket mau mulai lagi balik Ci. Ya wes lah cong ya. Mun daya kok mulai ya. Iya sih, tahunan. Bermet jong, pada beresan kapir yang roman ni. Beres bun. Oh iya bun, beda apa mah ngelongkok dan nak lagi bun. Dari ye cong langsung ke intin bayi ya. Dari mereka kebingkoi betul tim sukses Edin Naria untuk nyari suara nih Timur Songai. Sanggup ya? Ya mencau can setiro bun. Kor beda PC, apa bayi bisa kelaku bun? Duh, petenang cong, menamo sobing Korea. Munci sampai bengal abri 3 juta, engkau bisa abri 3 kali lipat dari Jiria. Ngerti kaki? Siapa sekarang benta bun? Engkau karen mendepak ke Mor Songai, pas keng kaki ke oke bun. Dimangkan jadi cong, kaki juga tuh positif. Jaga oke. Mak corai punya menalan di klebun teh. Tak iya teh. Menteri Bentan klebun itu aja ya kena ke alam. Bangkan jiwa ada remah. Dah telinga aki tak boleh dekat teh. Apakah roy manfaat aki alam jibi klebun? Bun, keng beda apa bun orang kaki bun? Mak beda tok kenin bun. Keng mun tak seneng bun. Kau cak aki tang ada deh bun. Ambu cong, saya ngaji mun berdua orang luar, pedinas, peberdua ketua na. Oh iya bun, lanjut bun. Lawes bun, intin kok denar ya. Keng isora gabung ke tim sukses kaki kan. Le siapa aki bayi danan kaki bun. Pas sembako nih kenian bun. Kok tahu bun karakter orang Mor Songai bun. Spesial kapi bolan. Ya mau kerojeri cong, aku siap engkau. Oke mundi bun. Lepas pakai rem laku du malam ke rumah bun. Tinang kok mundi engkau terus mau bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya mun daya tin bun. Kau mau lihat Ibi Farhan. Oh iya cong, lanjut. Tengah teh challenge ya. Mai bun.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Kaki parek. Mayo. Pojok kilo. Yang berbalon apa parek? Engkau yang terdengar, Cik. Kayak ngabrik na info. Info apa parek? Kok aku nabrik tahu, Cik. Cik alam orang yang kakir, wang. Jadi tim sukses sepopon kakir, Cik. Apa? Cak fitnah kakek. Benikah kepada orang ilham yo. Iya bener, Cik. Kau lah kira orang kelibun ilham. Tapi kau diselok yang angkep, Cik. Lebih milih alam ketimbang kau. Paling le permainan ilham bi kakek. Mareng kau partajo. Kaki tak parta aja, Cik. Iya bukti foto, Re. Di meluk ni ko. Iya, Re. Oh, tertinggal ji ya. Yelah kalau tahu. Sekarang kau info na parek ya. Iya, dapat, Cik. Tin kau langsung mulai, ya. Teh. Ada apa teh? Elin celinga ki dak budi ada deh teh. Kelebun tak teman manggil kita teh. Bahkan lebih alam lolos saya panggil. Keng yong kau teh. Biasa engkau sebab cari lah kau panggil teh. Iya. Setia engkau kaki pak cari ke. Pak teman ni panggil bi kelebun aja. Padahal tak kerat tu teh. Makan jeri ya. Pasti pada remar senyaman. Kita karo jerian teh. Di Maya pilihan kelebunan lah parah lah. Kurang terlalu bulan. Yemun kelebun pilih kasih ya. Lu ke lu. Kan setro tawa kok sejago apa saja malam aja. Aduh teh. Keng demak ke soalan teh. Pernah ngacarok ya. Abang je teh. Cuman setire tahu sama main ora aja. Setire main otak tapi teh dia. Keng beda remak atau bika teh. Kayaknya besar budi sekali. Ti sedinar ya. Kayaknya kok terus tahu sejago apa alamnya. Ya pilihan kelebunan lah para. Sedangkan setojo sepopuan. Kelebun ilham bici sapi. Duh, kok apa milih siapa? Milih kelebun ilham tak nyaman ke sapi polan terang ke. Milih si sapi tak nyaman. Dia mengkok ya. Kuat. Padahal bula dekatika ongku cek tarestana ate pon leso. Kita leso. Mungkin kelebunan dia. Sambil tak boleh apa. Mulai banyak tabu penglapa deh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ci. Iya, ada nak, Ci. Apa dah rem macam? Apa halang maelang mana nama bese? Jek yang lang melang derem, Ci. Apa nje cong? Kira pula ada tos ketos sekali. Ada tas ketus derem, Ci. Ciang ko labo de Roma lolo. Lala ceki memburu akal cong. Engkau udah tahu kapi. Yang tahu kapi derem kaki, Ci. Aduh cong, leceki no mana cong? Kaki yang kata tim sukses ilham kan? Enggak, Ci. Lala ceki ngaleng cong. Engkau udah tahu kapi. Siapa aja. Engkau yang terus tawa.
Per ngore colon. Lah jagi ngaleng mun setia. Lepas terus kelakuan ngaji yo. Billahi kau lah tahu cong. Lo ke lo. Siapa sing malah Ji? Dari ada ceretan. Kaki tak perta aja, Ci. Iya bukti foto, Re. Lima lu niko. Iya, Re. Oh, tadi ngaji ya. Yelah kau lah tahu. Sekarang kau info dapat lagi ya. Iya, dapat, Ci. Tin kok langsung mulai ya. Oh, tadi yang tahu di pacar kaki Ci. Ya wis lah cong. Kok kun karo ngabali aja ya. Cong, kakek bingkok setia, dia tang tanang kanan, dia remah. Ong puan ya bun. Iya cong, makin dia risalo tak entos, takuan beda. Setikan kaki berdiri nak, Cong. Mai mau terus mas lirik barin roh. Tadi kai bangal tanan tangan di cong. Mi bejre karo mimpi. Jangan mating kok. Hari kau tuh gerak cepat ya. Lagi tak tahu, mana saya malam loh. Hei, lo. Ndak ada mah lo. Beres sih. Ya ledak remah. Ngaruh wakun lakon. Yang kuan di kelakuan. Ndak remah. Gelem gak kia? Ndak remah kelakon aja. Gampang lo mun lakon. Ngicok sape hari. Ketang tisa. Kor sesuai wajarna. Positif akun ready lo. Iya, berinya 2 juta dulu ya. Melamar deki tambahan mingko. Oke, akun berhasil lagi aja. Hilang kok mau lihat dulu. Mun bisa jadi tuli kelaku ya. Aku malam lek kelaku. Hilang dah ya. Ya lu. Oh iya, Dut. Dari mepelan kelebunan deh. Mela siapa kaki? Kue apa lanjak tanya kelebunan to? Engkau ada setiap pusing. Ya enggak, Dut. Benih apa nah? Seti juga kelebunan ria. Tepak ke sepopoan. Mangkan jilan. Saya takut engkau takut jadi pelang saudara. Ajibin kau saya ke pusing. Leceki sing mau pusing rapa kaki, Dut. Mon kaki taring siapa si abri nasinya benyan. Ajibi kaki saya bele. Tidak tahu boleh kaki tentang maksud dan. Belum boleh kaki, Dut. Datang di mana, Bos? Ari lan, datang ngoni tangale. Fata Kenzo. Tarik nak anak Surabaya, Rory ya. Kayak kun datang ya. Iya lan, apa cek kini ya kerong Madura.
Oh iya. Ki buru corak nang kue ijo-ijo kaki apa jilan? Jo kedai Ji, bos. Aria, Hair Perfect. Produk barunya Perfect Man, se aloe vera. Kemasan 100 ml. Le, kegunaannya bos, Hair Perfect se aloe vera Aria. Hari mempercepat pertumbuhan rambut dan menyehatkan rambut. Dah iya, positif mengangkui ya. Oh bun, sehat. Ada vitamin tadi. Ya. Oh iya bos, kaki demam abis minta ketela bos. Lan nendang ra, engkau tugas berat setir ya. Tak bisa saya komplo boleh. Makan deh. Positif tang bos itu ya. Sogi. Enjak rapong kok tak sogi kena kun pakun boy. Oh iya, ya bener apa torok dari Kelebun Ilham kena. Kening kebeli rokok bisa jen-jen kok jangan dia. Positif deh bos. Enjak benih sogo anjir ya. Siap. Kina kok langsung mulai ya. Iya bos. Langkong bos. Kakek kapir tahu. Arah pemain pekempol dina. Keng beda apa bun? Masalah ibu kompol nang lapangan dai. Iya Bon, keng beda apa Bon? Mayu kena jaga aki ti Syria. Dek remah masyarakat dia tak becik kengko. Sambil jaga aki bareng. Oh iya bun. Sianya malam roda meminta panggil dana. Abelah cong. Arwala ngurus timur sungai cong. Berat sungai kan lebih dekat ke cong. Sangku kan beri tugas khusus bi kaki bun. Nang tolong cong. Apa mau to cak ngajir kaki? Wes rasal. Kak kira beda alam sengka. Tada alam sare. Pasti ada rumah karena kaki. Lah wis kena. Dia jadi mermainer. Mai pah kelakon apa sih maksud Kelebun ro? Ya mendaya kena rapat itu tuh. Motor sekarang kau nggak biar atas hadir. Iya bun. Lek mata. Oh iya kak, beda apa kak? Ya ada nak. Beda apa kak? Deh lek. Kakek abid beda coba lek. Jadi tak tahu informasi sebenarnya mature dak remah. Informasi apa kak? Emang beda apa yang mau Setire lek dina para beda pelian lek. Setojo lek Cisape bisa Kelebun Ilham lek deh ya. Aku kak, berarti setuju aja sepupuan nih kak. Ya jadi lek. Tetim sampai berdekatan lek. Bisa kau cak perang saudara lek. Deh ya. Oh, berarti kakek beda pihak sedim kak? Ya menengkok lek. Dah dan lah kalian tarik bisa Cisape lek. Berhubung dana lebih banyak dari Kelebun Ilham lek. Tetim kok beda nang Kelebun Ilham lek deh ya. Aku kak. Cak tentang ketibir me porot pese. Mi kakek lebih mele Kelebun Ilham tempeng Cisape. Kakek tahu apa lek? Lah neneng dia. Pala kakek milih Cisape lebih ele. Ya tahu deh kak. Oh iya kak. Lek Raffi dem mati kak. Minta maaf sekali. Du tahu lek. Lek Raffi jadi ribet tak mulai sekali lek. Dimma yang kau posang bi Kelebunan. Kayak posang bisa lek Raffi jadi lek amain keruman kancan tak le mulai lek. Sambil namain keroman kancan sedim kak. Sampai pan berempat hari tak mulai. Tor lek. Deki pada lapar lah mulai je lek. Pas boleh lek ya. Mun masalah Kelebunan lek. Kakek pak lah Nora tang pihak. Ini Kelebun Ilham. Tak apa. Nora Cisape tak apa lek. Soalnya engkau tak kira neken kakek lek. Melihat apa jadi lek. Yaman kok di nesporan kak. Ini kan kok mau keetretan. Kan kok lebih mele tetangga Cisape. Yang kau tak kira nekan kakek lek. Ajilahan kakek lek.
Oh iya. Ala-ala desa, kok karo mendap aja ya. Dudung tedung gak ke? Pak aja gak di sebulan kemarin. Oh iya kak. Loh, Loh, udah apa bos? saya nggak mau berapa-apaan. Cok nyebutangnya mau sekali loh. Ngeding kaki. Siap lo. Tenang lo, mau karo Sofi gila denger ya. Ya pokon, mau sampai tangnya mau sebut bi kaki. Li tak kira tenang kaki Odi. Siap ketua. Gila, terus sukses ya. Siap bos, terima kasih. Assalamualaikum, Ci. Yang demak agak Ci. Kakek cong. Njak raya yang terke masyarakat. Jak kagak Ci. Maki wat ruwet antara leng-leng, Ci. Lo tojuk pesepak nang rok maroman ro, Ci. Iya mangkan dek rem mecong. Sejak lepelian kurang 2 bulan. Pas rodang tenang Ramadan rem. Ya mulai tak ada sendak bi kagak Ci. Pakai paksa ayo, Ci. Lu udah cong. Kakek orang kuan ya, berde tim sukses Ilham ro. Apa iya, Ci? Nang di boleh, Ci. Cek telepon Ilham pasti, Ci. Setir ya. Perempuan. Masuk dari gorok, keluar dari timur. Iya, Reng. Kan deng menteng. Ah, begitu tutup. Stalka. Latih rabat kan terima cakung mandi man.